بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لغتي أمها أخن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا من دورة سلسلة كفرين بجندني عقيدة قولي باي موضوع ميدا من ميوتي موضوعك هريها رسول بس بوال بتوحيد بموضوعك كم اسواها كله أو إن شاء الله تبيفرنا حسابا كنستيو تمسير القرآن لما فرتمان نضبط أخون توحيد عقيدة أقوم من مهم وربا وصوتا يقول الله سبحانه وتعالى أقوم منك عملت قبول كرما نقرب مبناوني أقوم منك عقيدة جمتج صح عقيدة جمتيجا بيجن نونيام الله سبحانه وتعالى إميه عملت قبول نقرب أهم بمي أقوم منا كافرنا دمدوجا وين إنفارتي أقوم منا أميهنا فرقوا إيش سببك؟ هما إنسان فكرتوغا إبس إنسان كنوه إينا أركون نقرا هم سجّك إنسان طبيعتوغا إينا أركون كوره هما يودان فهروغا كهكبس نونيامو ديري إتشك مي حركة كورا إتشكبس هم أومن نفنّا نبيتنتا مي يديا بيشاركون كوراتا हम एगोतन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कायनात गलेवी बाय मखलूक तकन अलकम कुरा मिहुम बे साउंड में फेने इरु हांदो मिफद एचिसन अलकम कुरा बे कुस एबवे हम एगे इतुरा अदि एब्बिस कलकु नुवाकम दवा कुरा मिहुस एमिहुंगे हवा नफ्सन एब अलवेति हम मी एम्मेंगे तेरेमिस नजावाने मिहुनकी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरा मिहुम توحيد جماتيجا وامي إما أقومنا مي رسالة بيان كرمتكا إكوان تكم بيان كرمتكا الله سبحانه وتعالى إكي أمتكم إكي إيروغا رسول بيكونا نبي بيكون فنوبي إمكم وكرتكا أي الله سبحانه وتعالى إكوان تكم ميستكونا بيان كدينو متكا إما آدم عليه السلام فيشكين मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमया फनुरुन हुरिहा रसूल बेकलुंगु इस दावत की अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरुन एला सुब्हानहु व तआला इब्बिस शरीक कुन वाकम बयान को दिनु एवा आगो मेंड नियदुगे मौदू के तेरे फुरत मौ में बदल महेगा तौहीद के सौबम आगो मेंड पूरा असर हम कहा असर तक तो आगुमन तौहीद ईमान के सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हम एकनी कलव कम मोमेन दवा कुरारुगा ते दवा के सब मोमेन के हयात मुत मी दुनिया मतीगा आदि हम में आखिरत का मोमेन कुरान मनफा की होगा तो एमा एमे फुरतमा कमका आगुम में बलारत कम गवानमा दुनिया या आखिरत का बस हिंग हम जोमा उफावेरकम इवनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरामी हुन एमा हगीगे हिंग हम जो मस्तुगा मिलिबेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरीमा अगुमन्न एकी हारतौगा एकी मिहो मुळे मुंदारुगा एमिहो मुळे दुतनवस्कमा बर्दास पुरा कंदत एकी मिहोगे दुनु एकी मिंबरा बेरवेಗೆಂದರಿ एमा बर हिंग हम जेगे वा मीहे कमंगेना देक्की कमुगा विनस बयफारो ई हकीकत कमुगा वेगे नुदे एम एब्बेको अमिदेंगे मेउगे नफ्स द पातोल करणी अनब्बेको उळे नुणे गोते नेतिगे दुनिया मतिगा एबुरे एमा हकीगे हिंग हम जो मिदबेनी अल्लाह सुब्हानहु व तआला एकवंत कुरावुना एमा एला सुब्हानहु व तआला ई तो कुरान गा वही करबणी من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة الله سبحانه وتعالى بيان كربني
mu'minun kamuga wa haluga ei firihenum ge teren kamuga veinames mota anhenum ge teren kamuga veinames salih amal kuri mihum emihum kihne miwani ama kashorum Allah subhanahu wa taala emihunna baajave dirome devva එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්තක මුමිනෙක් ගොතුග පිරිහෙනක් වී සම්හෙනකම වෙන ස්වීතිකම ගවනවා ඒනන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා රංගල දිරුළුම මිදෙවණි එහෙම කිතම බෑවර මුදාවරකම ගවිනමස් දුනියවේ ගොතුන් කිතම තනවස්කම ගවිනමස් ඒ නුවදාන එමෙ බාජ්‍යවරි මීහ එමෙ හිංගම ජෙම දෙවිගෙන් වා මීහ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එමියගේ හිතන් ඒ හිංගම ජෙම නුලබ්බකම ගවානම කිතම බෑවර මුදාතක කරකම ගවිනමස් ඒ උෆලෙන් එමිහකම් හාසිල් වෙගෙන් නුදේ එහෙම ලෝකෙද අකුන්නේ අකුම්ෙන්නා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ zamaana බලලත් කමුගා වානමස් මීකොතන් අමල් කුරි මියුන්ගේ මිසාරුදන්ගේ බොල් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් අදන්නවනි යා රසූලල්ලාහ් ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافع عائشة رضي الله عنها ميفنني نوتمي اگني ميهبو ابن جدعان كي امي اينكي ورا رانگلم اينگه مي رحم گون دمهටි ميهه هم ايگوت مسكينون آندي وونو ميهه අගොම්මෙ මේ زمانو බයක්කම ගවන එම්මෙ හිය අමොන්ත පුරා මීහෙ මීනේ එකමකොස් ආයිෂා රදියල්ලාහු අන්හා සුවාල් කරබණි මීනාගේ අන්තකාමෙල් ඒන එකම ඉස්ලාම් ෆය කුරාන නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් කරබණි ලා යන්ෆා ඒන එකම ඉස්ලාම් ෆය කුරාන එකිවේ ඉන්නහු ලම් යකුල් යවමන් ඒන දුහා කුර දුහා කුස්නුගුණයේ رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين محشر قربه دوهم نجاوان بحجنه اين الله سبحانه وتعالى اكوانت نقره اما كيتم بار مدره هي دكوركمغا بينمس كيتم رانغلن رحمهم دميكمغا بينمس الله سبحانه وتعالى اكوانت نقراتي بكوكون ان دنيا متيگا فائدہ نقراديكين اخر خدا وسينواني يلنوگن باميهم كمغا اما argument ituru nasutaka balakam gawanama nihuriyaji jama kollima egen ebade kafiraku duwahakwe swargan wannana ena maruwi kufuru malekam gawanama Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta nokura halukam gawanama ene swaruge haram wa ehema bodu niyumaten Allah subhanahu wa ta'ala argument devwa famedi muslimek kamuga umuge niyume दुनिया के ऐसे सत्य कमियों के तेरे अल्लाह सुब्हानहु व तआला आगु में इख्तियार करता फमिल दिला सुब्हानहु व तआला आगु कम गाओ हे मम्मी बोलो नहीं मते एक सब मूवमेंट ने दुनिया के फलाह कामयाब दीबी के मिदनी हे इतरो फायदा के बलास कम गावाना दुनिया आखिरत गाविस नुरक्का तको सलाम बेगने बदे तौहीद के सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक्कावन तको के सब tema mikan argument dehawa kame Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga bayan kurwa fababe mushrikun emihunna ki Allah subhanahu wa ta'ala watan dannabai ehen namo semihun ge iman kan furihama enwe emihun Allah subhanahu wa ta'ala shiru kura haru gabe ennam semihunna ge bayge timanna men dua ko kam ga wana dua jago kurwane farata wa එහෙම එමිහුම දති හාරේ ජෙහිජකම් ගාවානම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුවා කරේ එහෙම ආයතු මේනනි ෆයිදා රකිබු ෆිල් ෆුල්ක් එබෑමිහුම් නවම් අරාෆකම් ගාවානම දඅව අල්ලාහ් මුඛ්ලිසීන ලහු الدين අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාන් කම් ખાරිස් කරා හාලුගා එමිහුම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුවා කරේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒ දුවාගේ සබුන් emihun falamma najjahum ila al-bar idha hum yushrikun ekkala dati halatuga Allah subhanahu wa ta'ala emihun naja kurabima rangalu emihunna ulebena hisaban adabuni manoda salama bima idha hum yushrikun abamihun Allah subhanahu wa ta'ala sharik kure ehma ekkala dati haluga Allah subhanahu wa ta'ala dasirikuma ga dua kurima
ila subhanahu wa ta'ala rahmatun yamihum tanaka wasil ko deve semihum shiru kura haruga miwani ehma migota mole mihum awmenna mihar duniyawati ge fenna bay fa muslim ge teremis niyumatuga tanas halatuga Allah subhanahu wa ta'ala bodigi wakne mihum hadanete ehma bodete niyumettan emona tanas wema Allah subhanahu wa ta'ala ki kom faratekam hadanete mihum awmen terege madennu ehma mihum dati halat jahunima den Allah subhanahu wa ta'ala rujuwa ta fenna hem kumme hareka sawminge beje awum hem balhattawa farate waka rabbul kainat kainatuga huriha kame molat tadbir kurabba balhattawa farate waka awum kumme harate gastannan beje erum hagege hinhama jom awum ge hitta dibi mi duniya ga wasade hamme hem akhiratuga wes kamyab wane bayekamawe nurakka halattoga wes rakkat nurakkatir halattoga rakkatir wana bayekkamuga agumen digindane ehma itura tawhiduge sawu agumenna hamajehun libetane nevai ei agumen haburga wa halat komme insana ko wes mara bakal quran Allah subhanahu wa ta'ala komme echaka wes maru diuwa fabawe ehma agumen tere bemihunne ki miharu e halatu padatu kuranundani imuge adiga qabulge terega adirkamuge terega vedu kuranundani agumen mis ihalata kustan kom mis dua agumen ka nege kom iro komen Allah subhanahu wa ta'ala agumen maru diuwa fawani komekas tawhiduge sabun qabulga emihunna sabit konge balibe Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'anuga wahi korabani yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha ema ek buni bahuge sab Allah subhanahu wa ta'ala yang iman be ila subhanahu wa ta'ala ekkawanto komge sab dunya ge hayatuga hame akhiratuga wes ebami humbi Allah subhanahu wa ta'ala iman bonge sabun sabit kam debba bay kamuga ema argumennan eba inge nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadith tak balala kamuga awanama qabura mi halevijje kamuga awanama ene aswat ke bokure kam ema tin suwalen ene ge bokure iswata uterega tibage rabbaki kobato tibage deenaki kobato tibaya furutu rasulaki kobato misuwal tengena kawwologe bokurebe nabiy sallallahu alaihi wasallam ge faraqun barra ibn azib radiyallahu anhu genna fa hadith ke miwani rasul sallallahu alaihi wasallam hadith kurbiye al muslim idha su'ila fil qabr يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة إما آية تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لبيان قرآن بحديث مسلمك أين قبرك سؤال ويجكم غوانما أين الله سبحانه وتعالى إكوان تكو إله سبحانه وتعالى فيه وحقه تكا أركم كرلين إله كنواكم من إكبه أدي هم أهم نبي صلى الله عليه وسلم كي الله سبحانه وتعالى فنو رسولك أين إكبه إما أقول منا حقيقتك أقول لبيك إني بستكم موت سواتك إجابة دني مسلم كمغاوا ميهايا إنه ميهايا هدانا تلا في ميها دنيا متى كما إجابة مدي في ميها يا يتوات كل متى إما إنه كما جواب المدبر إما إتورا توحيد كسبب لب فائدة توك تريعا نركعا دائما تميجنوا إما الله سبحانه وتعالى إكوان تكورا ميه كموجا ويتكون ميه كمارويد كموجا وانما إنا نركعا دائما واميه كموجا نوي ema ebbes niha koi Allah subhanahu wa ta'ala ekkawada kura mihekam gawanama ena kommes duwahakum naraka levijikam gawanama naraka ennere surge vedde ema mi
الله سبحانه وتعالى إكوانت كريما ون خاصيته كافرون من نعمة نلبه الله سبحانه وتعالى أورد ميهن من نعمة نلبه إله سبحانه وتعالى خاص مكرا بني إله سبحانه وتعالى إكوانت كرا أعطى එහෙම අකුම්ෙන් බලාදස්කම් ගාවානම මේ තෞහීදුගේ නියමයේ දුනිය මතයේ සෞමන්න ආහාරේ බවේ හාදිසක මියන්නනි බර මොන කියවගෙන උරේ මේ ප්‍රොෆෙසර් අකුම්ෙන් ප්‍රොෆෙසර් එකේ ගුණ කියන ඒ වරම තීවි එහෙනොත් එහෙම වරම බෑවර ඉල්මෙන් හාසල් කොකින් උරේ මීහෙන් එනකි කොම්මකස් මේ හාදිසක විවාගත මේ ප්‍රොෆෙසර් කියවලා නිමමොම් දරිවරු මිදනි එමිහෙක් කෑරිය එනේ ස්ථාපන වච්ච ඕන කිලෝමීටරක එනේ කෑරි වීරුග එහා පස්සේ ගොතක නුනි අන්ත දිනාවේ එනේ මීන කෑරි ව හුන්නා කනු කර කීවේ දුවා උබාවගෙස කන්තම් මේවා ගොතකි දරිවරු සුවාද කොෆු කිහිනෙත්තම් විවණු ප්‍රොෆෙසර් වරම්මච්ච කියවෑන් හොරි ආබෙල් හර්දන නීගේ නිස්බතුම් වදන්යා එහෙම උස්තාද කාරේග මියා හනි කොන් වහෙත්ව මිදුවන එහෙම එනේ වරණි මේ ගෙරිගේ කුඩකම් දාතගේ තියේ වහෙති මන්න ගෑනියෝ අපෝ මේ සාෆ්තා හරුකම් නිබදනි එකල උරිහා නොබවස්තකුන් දුරුවීම මේ එන්නම එක්කල තෞහීදුගේ සවුම් නුවත ඒන අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එක්කමත නුකුරීම ඒනේ අලුකම ගොතුම් මේ බේනු කරවෙනි විස් නුබවස්තවයිත් එහෙම ඉස්ලාම් දියුණුග මේ හුරිහා අන්තත මෙවනි ඉන්සානි ෆික්‍රතයි තර්තිබක රීති ඒ රීති නුබා ඒ නුබා එන්නම එහෙන් දීන්තෝග එමීමුන්න නුබා බයිෆාන මොනේ රංගලොත් නුබා එහෙම ආකුමෙන් Allah subhanahu wa ta'ala ikkawanta urayuga eda subhanahu midin avumna labwa kamyani avumenge huriha fitru de kantaka reach gule gota safta haruka mi huriha eche midin ma labwa kani haruka ge tere ennames ekkala iman nuwa mi hunna emi haruka me gotu gas me beenum korabeni bain echege najis echi nuwata ei avummen nan e was nuwata e beenum korum iha edeli nuwa echi එහෙම කිතම් මච්ච කීවකම ගාවේ නමස් ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත පුරා ෆරාතක නුවකම ගාවානම මිකාලා හමනුජේ කන්තත්තම් එමිහුන්ගේ හයාත් වකන්තකම් ස්පෙන්නමුන් දානේ අපමෙන් ඊතන බදාල්ම හිඟා අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා දුනිය මච්ච ඒකි හාරතවග ඒකි වගුතවග ඒලා සුබ්හානහු වතාලාගේ රිසාලත බයන් කරුමට්ටක නබී බේකොල්නා රසූල් වේකලු ෆොනුබේ මේ හුරිහා වේකලුන්ගේ මසෙක්කතකි වදීෆායකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කුරු එහෙම හුරිහා නබී වේකලු රසූල් වේකලු වඩා ගන්නවි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කි එක්කවන්ත ෆරාතකම් බයන් කරුමට්ටක එහෙම ඒ රිසාලතු මුලි දුනියේග අබදුස් හිඟමු මිදනි පෙතුරුමු මිදනි එහෙම දුනිය උඩුගාවස් वा हमें के कबूल वेगंगा दीने की अल्लाह सुब्हानहु व तआला इक्कवंत कुरुमगे दीन एहन नून दीन कम एब्बस रसूल बेकरको गोवान लबा एमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला किरत कुरान गा वही कुरबनी इन दीन इंद अल्लाह अल इस्लाम हम कशरुन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हक़रतुगा दीन की इस्लाम दीन एमा एनून दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला कबूल कुरबा enu gote miyage ikhtiyar ko fikam gawanama ekamen Allah subhanahu wa taala qabul nuroba ema miistakum daawo ichissa me dolkom kore budutaka mihen gos kiyana kamanne awmen disko fikam gawanama disko is kore hage ne ichissa miistakum alkom koramundani shaytanun yemihun nan ekunka zinatar kodunu so ema akum men insanu ge sekuni qabul nukore ve hile kanaka miya alkom kurana ko akum me kurimati bahtta pe maslaki ena qabul කරන එබ්බස් සෙච්චින් එන ෆාදා නෝඩ එච්චකම ගේ එන්නම ෂයිතාන් ඉන්න ජීනතර කොදුන ගසව හග්ගු මගුන් එමිහුන් කස්සාදාගෙන් වනි එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හදරතු හැමකෙන දීනකි qabul එකෙන් බා දීනකි ඉස්ලාම් දීන නු දීන ඉඛතියාර කො ෆිකම් ගාවානම
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه إنهم قتن إنهم دين اختيار كفكم غوانا ما إميه كما يكون قبول وجن نده එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා බයා කරබනි එනු ගතින් ඉක්තියාර කොෆිකම ගවන මෙමිහකු කිබා එකම කබූල නුකරව හොට්ටි අධි හැම එහෙම්මෙ වහුව ෆිල් ආඛිරති මිනල් ඛාසිරින් ආඛිරුගා එමිහකු වාහුෂි යෙල්ලෙන මිගෙන් වා හලකුගෙන් වා මිහකමුගෙ එහෙම එබ්බස් නජාව මෙන්නේ එන පුරිහෙමෙන් ඉස්ලාම් දින තබාව වෙනුයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එක්කවන්ත කොග්ගේ මෙනුයි පුරිහා රසූල් බේකන් කිතු කුර්ආනෝ ගවන බලලකම් ගවනවා Rasul bekon ebekon ge tabawi manhaj kam ga badat kam ga wan Islam din ga wahaka aswan Islam kam ga wahaka aswan ehma Ibrahim ga faana Yaqub ga faana ebekon ge darinna wasiya kore wasiya kam balad ma hinga wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ehma එකමකම් ඉබ්‍රාහීම්ගේ ෆාන අදි හැම එහෙම මේකේ ෆාන වදාරි කවුන්න වසිය කරේ හැම එහෙම යාකූබ්ගේ ෆානස් යංගවණි යා බනි ඒ අහොරෙන්ගේ දරින්නේ ඉන්නල්ලාහ අස්තෆා ලකුම් ad-දීන හැම කෂරම් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා තියබෑමි හුන්ටක දීනේ ඉක්තියාර් කරදාෆිය ෆලා තමූතුන්න ෆහිත තියබෑමි හුන් mi marwe nuda huskame illa wa antum muslimun Allah subhanahu wa ta'ala kiyamam be muslimun kanga wa haaga men ehma mi ebe kan kore bi wasiye muslim kanga wa haaga men mi te ben maru nuda ehma deen kanga ikhtiyar ko fa miwani Allah subhanahu wa ta'ala islam di enum deen ikhtiyar nu koroba يوسف عليه السلام وداروني توفني مسلما والحقني بالصالحين مسلم كتوغا ميرا ماربنوا ادي صالحون گتري لوفاندي එහෙම යූසුෆ් আলাইহিස් සලාම් කරේදුවා මුස්ලිම ගොතුගා මරුවේතෝ එකරේ ෆානු ඒ ගොතුගා වේතෝ ඉදුවා කරපන් එහෙම එනු දීනෙන් ඔක්කමුගා වානම බේකරුන් එහෙන් දීනෙ ගවාග බයම් කරපන් එහෙන් නමස් මුස්ලිම ගොතුගා වේතෝ මි දන්නවනේ Sulaiman ga faanu ekale faanu ni bidalwani ekale faanu qawmuga bodunna qala ya ayyuha al-malaw ayyukum ya'tini bi arshiha sabage ranikambalunge arsh e arsh geneste to ekale faanu midannwani qabla an ya'tuni muslimin emihun kon halaga korin emihun Allah subhanahu wa ta'ala imame wa gomuge korin e genesin motta kaved ehma islam deen itages bayan ko fomani Allah subhanahu wa ta'ala ge deenege gotuga agumen itoro bala mahenga bi ummatuga nuata agumen wahakataka bayaf kam wana Allah subhanahu wa ta'ala emme bodan uredunu e faradaki fir'aun eneki rabbe kamuga dawwa kori mihen eha noba mihen e ennamas emme fahuwa gotu kantabbi gotun alum badat kam wana Allah subhanahu wa ta'ala enaga khabar ginna fabe lashkar nota Musa alayhi salam isakum gowagen koru huraskuru mattaka kanu huraskuru mattaka nikma wadagen edu ena vis fahatum yanne ehema ena e lashkar nota Musa alayhi salam isum fahatum ediye gotun ena vis dam mase kuran ehema emme fahuwa gotu kantabbi gotaki idha adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israil wa ana min al-muslimin ehma enes mibunani e huriha wahakatake dakka fahuwa gotu ena garabuan feshima ena ke rabbukamuga dawwa ko fahuwa gotu garabuan feshima mibunani israil ge darin imam be kalam ge menuwi itoro ehin kalakun timanna wes e faratan imam vejja adi timanna wani muslimun ge tere ehema muslimun ge tere waakama ene fahuwa gotuga dawwa mikunne garabu ge dewa ehema Allah subhanahu wa ta'ala enu dine ikhtiyar nukurga ene hisab ngi ei hakku dinga enenge hisab ngi ehema agume mihuri ha waakatake jama pandin mes dehawa achki
دينك كموغا الله سبحانه وتعالى بيان بكربني أنغواني أميكني إسلام دين إنهم دين اختيار نكربا دي ولها رسول بيكالون جيس قوي قوالكم كي الله سبحانه وتعالى إكوالدكم إلا سبحانه وتعالى كي هميكني أرقم كره فراكم إنهم فراتكم إبيكالون بريه بگن باكم එහෙමම අගොමෙන් මේ මතවර නියමතුගා වේතෝ අගොමෙන් දුවා කරමු බෙජේ Allah subhanahu wa ta'ala muslimun gotuga ammen ikhtiyar kurabima emme famuneva jehendes agomennaki muslimun kamuga beto dua kurame bede agomennaka nenge kun halatekga kamen agomenge kantata badulu gendani Allah subhanahu wa ta'ala beenun gotakan ila subhanahu wa ta'ala artakunge itta furubum gendawani ehema edimatiga sabit kurabata amaduna dua kurame bede نبي صلى الله عليه وسلم إما جنان كرب دعاته وتريج أسفمني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إكلي فانا كي رسالة تاج وداع النبي ما صاحبه أقوم من المدين بيان كرون تكا وداع النبي ما صاحبه إنما سكلي فانا إما جنان كرب دعاته وتريج مينني اتفقوا إله تمنجي إله سبحانه وتعالى دين متيجة ثابت كرباج هم أقوم من dia duwar tebda wa faafata te korave ruga Allah subhanahu wa ta'ala go wa mutaka angala hijab munde ruga ila subhanahu wa ta'ala di matiga sabit korabatu wa men duwa korame beje mide be bolu ni mutuga matiga aum me fahune wa jehen des lahatta wa duwa korame beje duwa ke Allah subhanahu wa ta'ala aum men naki bes muslimun konga wa haluga maru bennemu adi aum naki الله سبحانه وتعالى تيار قربا فوا سورجي جاهوري كم غالبون وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.